natin para wala makitang ano, pina. Okay. Sina mga may taka. So, ang pusta natin, nasa 800, 100 each. So, mga players, si Rapido, Rap El Rapido, si Kokoy, Mark Davao, Angelo from Jensan. An idol. Former RP team, Don Zazalan. Don the Razor, Rasalan. Say hi, Don. Okay. Sino pa mga class A dito? Jan si Dio din, ha? Okay, si Wawi. And Romeo Torno. Okay, game. Game. So, dapat ma-shoot dito, ha? Game. Ay, sige tawa ba? Ano ginawa? Ano ito? Chambar na. Grabe sobra boy. Okay, wala. Nasaan yung pera? Next. Mark Davao. Patay na kay Mark Davao. Patay na tayo kay Mark Davao. Wawi Pamarawi Seeds. Ako wala pa. Kaupan. From Lanao del Sol. Okay, wala. Don Razalan. The Razor. The Razor. Mark. Excuse me, Mark. Okay, the Razor. Don Razalan. RP team to, ha? Don Razalan. May langaw. Uy, akalain mo, pati trickshot mo, tagal ka pa rin tumira. Jan si Dio din, ha? Kasali si Jan. Ay, ka doon. Pati pa trickshot, tagal mo pa rin tumira. Don Razalan. Okay. Isa sa madala. Sobra na. Sorry, Mayo. Sa dagas, wala pa, oh. Dahil na yun, sumata. Ikaw na. Ako last. Wala na, sure na talo ako eh. Sige na. May, game. Ikaw na, May. Game. Ano? Hindi rin. Okay. Romeo Torno. Ayun, di saya mi. Tamban no. Muro daging sa paangutso. Santa Claus. Ya, gisi mo yan.
800. Okay, ako na. Wala. Talo na ko, Che. Ikaw, Che. Videoan mo lang ako. Talo na ako dito. Pero, wala pa siguro. Okay. Wala pa siguro. Ikaw na tadaan, Mark. Kasi ganahan kang daog, Mark. Ganahan kang daog. Nagpabol ka. Ganahan kang daog? Kasi ganahan kang daog. Okay?